لمن أجمل المظاهر التي امتن الله بها على عباده، فاحرصوا فيه على صفاء النفوس وتصفيتها من الدغائن والشحناء، وكونوا فيه من أهل العفو والصفح والتجاوز، وتغافلوا عن الزلات والهفوات، وأظهروا الألفة والتآلف، واجتنبوا الفرقة وأسبابها، ودعوا الخصومات والنزعات، وجملوا كلماتكم باختيار أعذبها وأرفقها وألينها. كيف يفرح بالعيد كيف يفرح بالعيد من تجمل بالجديد وأعطيه على أخيه الأسود. كيف يفرح بالعيد من لا يعرف من العيد. 146ኛው ዓመተ ሂጅራ የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል በዓለም ዙሪያ ሙስሊሞች ከሚያከብሯቸው ዋና ዋና የእስልምና በዓላት አንዱ ነው። የአረፋ በዓል ነብዩ ኢብራሂም በስተርጅና የወለዱትን ብቸኛ ልጃቸውን እስማኤልን ለመስዋዕትነት ያቀረቡት፣ በዚህም የአላህን ትእዛዝ ለመፈጸም ጽኑ መሆናቸውን በተግባር የተወጡበት ታላቅ በዓል ነው። አባት አብራክ ልጁን ለመስዋዕት ያቀረቡበት፣ ልጅም ፈቅዶ ራሱን ለመስዋዕትነት ሕይወቱን መስጠት ፈቃደኛ የሆነበት፣ ሁለቱም አባትና ልጅ የአላህን ቃል ከሁሉ እንደሚበልጥ በተግባር ያሳዩበት፣ በዚህም ጽኑ እምነታቸውን በአላህ ዘንድ ክብር ያገኙበት ታላቅ በዓል ነው። የአረፋ በዓል የሰው ልጅ የፈለገውን ለማግኘት ዋጋ መክፈል እንደሚያስፈልግ ያስተምራል።